Htjela bih da podelim sa vama svoju spoznaju kada je u pitanju tema mira. Dešavalo se da ljudi kada govore o miru kažu ali moram da mirujem, smetaju mi ljudi okolo, trebam da budem sam. To je tihovanje i samoća, a mir je nešto sasvim drugo, odnosno ima neke veze, ali mir je nešto malo dublje. Kada naučimo da živimo u miru, odnosno da imamo taj mir u nama, onda nemamo nervoze, nemamo ljutnje, nemamo bes, nemamo takve neke situacije koje pokazuju da nešto nije u redu. Na taj način u stvari je mir u nama, ali taj mir je samo jedno spokojstvo gdje mi ne mirujemo, ne stojimo u mesto, već se krećemo, da dobijamo predivne ideje, kreiramo, a unutar nas osjećamo blaženstvo, zadovoljstvo. Kada se govori o miru, kada nam kažu trebate da mirujete, da imate taj mir, u stvari se odnosi na taj unutrašnji mir koji stvara ogromne kreacije. Jer znate, mi smo ko kreatori ili kako kažemo čak kreatori, mi kreiramo, a Bog nas je stvorio tako što trebamo da budemo jednaki kako se i On ponaša. On je kreirao čoveka, on sve radi onako, znači daje mogućnost, nikad ne oduzima, nego daje i tako i čovek ima zadatak da radi na isti način, da kreira, da daje, da bi bio ostvaren, da bi što bolje spoznao Božji put.